U Director ke Health Services u Dr. Amanwar hendak khapratari unailur ulaya thu bobo na kibayap na COVID-19 hakajala kadai na kajingwan slam syaki jaka sumar kumta u Dr. War ulakentu yikipat ba bakinya trailang bat katanat kakot kakia bat banyas nok tilang bat kajing betha jong katanat kakot kakia bat khamtam lay bansyanya ha katanat kakot kakia halor kajing sumar u Dr. War ulakenturu yikipat ba bakim de ban batai start halor kajing pang bat kenturu bakim de ban nyoben yenoru halor kajing yo ne kajing yap jong kibreu na u COVID-19 Buon hina kini bagi ong di dokter sa hospital ni kiwan counselor. Di kini khamtam ya kibadan comorbidity kibadan gui jingpang apabila adan kum kini symptoms kini ban wan wood kini ban pentep wood chen. Nil adan lupa ya ketua statistik suki kita sebentar nila. Syukia nek kai ke bagi ong kini babon hi kidai kiwan sela. Tek woi ni jingpang mengilap mentang kalau namar ba kata kita. Apa kita ya kan oxygen saturation kami yo. Kamu kita ya absorption jauh ke oxygen apa kita. But ladakan orang ni long dan sekiwi comorbidity kamu ke jing sistem kalau step kita mengira alat mentah. But bolos kata ni suatu ya ni kita kadang ni orang bang Kinu beran symptom wan matas. No. Tingilap pa kini bar pa. Kibawan kidai badan ni kini ya kibawan kamsam tu khamtam tu broadet no. Mantan na test yang paling in test ngilang positif. Maro kitu kibakhlak ngi broadet kilang positif. Ndrei kitu kibaran virus larang test kalong bet positif. Kanum la alat hi kata namar ni tu Tekawai ngimdai ban sulfel ngimdai ban dan kata kajing sko bat kani kajing kebengi ong ke stigma barach nila dai ban penca naga jing mut dekat kajing bon kilong yeng ki sosi ban ong ba dan positif alta lani klat ilong positif nala klat ilong positif bon ma go sosi ya ta isu thu ya ta nama pi kadon hi kajing kata ndai ka song padahangi mo bapet na surut chakyam Bangim day bandan ya ketua jumlah kemengi ong ketika stigma bangin stigmatize yanoru in stigmatize kayeng but nang ni syakman ngidi bandong iba long responsible mental ladang ila ladang itip ba nayeng long positif kanum day bandan kata ban ong shaningkong ma reaction ke maningkong ke ban ong ba ngamnget ina tes namar lada ngila batha ya fi ban ong ban tes phim tre ban tes fi ong ba ngimnget ya report ngimnget ya kajing tes hamne apa kajela kajungi ka ei ka ba ni kentu ya kepada orang kata ba hangno badan positif lane namun no bayeng bangim dei ban stigmatize ya kata ngiyaiban Henry lada filtre pada bantes pat lada kami kanu gajing sosi nang to bagi mi sibun mot ki positive case ya kata ngidai ban sutu bagi beliau kinum klep namar juga jinglong irresponsible nakal yang ketemat kakot kakya ngiyaiban bat ngiyai batai baru ba ki protokol finbor kamdei kapor mentah fin ong voltei batai start ini batai start ta pipet ya internet fi syamba babun ki ong makan dak ni batai kamdei kata kalong bangi nang ipit mi protokol ini mengispermi kai gitu kedai ki bangi daya syang perkat patkat barang ya ki por kat barang mi deki wei kedai ki theory lani ki hypothesis ni kino giba giyo kejing syampang nak kini kejing ekran kemun nyipen kelai ke protokol kemulang mentah nai mansala namar lada naga jing sala kami dai ke besusi kemut hakata kapor pensyamba kibriu kinum klep par kejing thang kan sa lada pisala ban pates pikuman pimkwa ba warai ka jing bha hala yeng la jong hala snong la jong
ya kata kibriu kinum klat but ya kata stigmatization kaban nakalong kabami nakajumlong irresponsible kibriu kinum klat ni kentu ba yano banong positive ndai ban stigmatize ndai ban nyobeng ndai lada fisalla fikuma fikne lada jaga kanu bas kajing sosi nang ne kibriu kinum klat but kajing kathang kan long kathang sa but nyum dai ban klat ni tong ini trailang